आप लोग ब्रो अपने सुभाष भी Go 98 YouTube channel A to Z mobile repairing. Tapi lo bro ketika phone ketika iPhone 13 te ketika phone yang customer ba kalip hi untuk shoot balai kalong you te yang lang to ngat pergi ngecek ketika phone kamu kalong to tapi lo bro ngana bangnya sedang rekam tulam film sebang pe video mah. Dah bro ini ke screen dan screen kalau dulu di customer maksudnya have clear screen maka screen kalau dulu hi nama rekam long ya dan ni ke screen temai kali copy screen ya tema kam dia original kali copy screen nama customer yang besar yang ada copy by copy dan ai ada copy check ini ke phone kuno kadang long na ngin apps phang tak ngipi no terus kemat plug rock phone kalau on te hani kedon ka iCloud kan itu te cek phone sang cek sokat touch ki berkenaan sedang ini cek asan real ni opera kendai sepuluh kali ar te ka touch sama robiang ega phone te kalau screen te ka touch te laptop sama screen ka screen copy kami original nomor original satu barem kami ba tat original ta tomato te ai dan kopi to kan bangnya bang sel tian ni na po skin ngap na ni ka mah te pelong phone galon te kelab yang lu sedang ke phone tip top PV VI kini ke cek dulu kru guide tong PUK bitri tong ki ra te ka phone te lab yang lu te cek last action yang touch kemudian galon touch back te sedang realize satu ni pakai sport kita apa dah touch biang tip top first class te pelong nom kuat cara phone but sak teks ngah WhatsApp ni number phone apa pilih pas teks ngah WhatsApp bahasa saya ngi detail ke phone nyopi berkat sedang bahasa petai nombor kador bad ada sedang nyopi te belum bro tangga tahi kentian tak klis bon klis jar ngu ipi pe video mah